Ko ia tētahi o ngā whiti āhua rongonui I runga I te ipurangi I tēnei wā. Ko rangi whāwhā te kitea o te kauhau a tētahi tauira no Kāpiti e pāna ki te reo Māori I runga I a YouTube. Ko te kaupapa o tana kauhau kia tika te whakahua I te reo Māori me te aha nā tērā kauhau āna, ko ara ake anō tērā kaupapa hei tohe mā tātou kaitōranga pū. Anei rā apea te Melbourne. Ko Finian Galbraith tēnei. Te kaumarima tōna pakeke kai te kāreti o Kāpiti e Kurana. He Pākehā katoa. So many of us are pronouncing Māori names and words completely wrong. Too many of us. Ko tēnei tana whai kōrero ki runga o YouTube, neke atu I te kotahirau rua te kau nā whakakitena I roto I nā rā e toru. It's a huge part of our country, that the Māori culture, so why aren't we doing more to try and preserve it by pronouncing the words correctly? He tauira I roto I tana whai kōrero mō ētahi kupu tapepe. I go to Kapiti College. Let's go to Raumati. In the holidays I went to Taupo. It is happening everywhere. Ka kōrero hoki aia, mo o nā ake wheako. Now, I have tried telling people how te reo words are supposed to be pronounced, but I am met with replies like, it's not part of my culture because my granddad was from a different country. Or, it's the Pākehā way of saying it. Or, you don't know how to pronounce that because you're white. I went to Paikakiriki Primary School where I was taught te reo Māori once a week for an hour, and so I've kind of grown up knowing about the language and having a respect for the culture. Ko puta tana kōrero ki nā reo pāpā hope nei te BBC me te Guardian e ki ana, he taitama tēnei e a ki ana I nā kainoho o Aotearoa te whakamutu atu I te koti I nā kupu Māori. All around the world it kind of means something for other cultures as well, not just the Māori culture, because it's all about preserving the culture through the language, and so many other countries can relate to that. Nā te minita take mātauranga a he kia parata, I whakatāre waka I tēnei kaupapa I tē rātau. Me tana aki I nā māhita kia tika te whakahua I nā ingoa Māori. I rā rātu e nā māhita. I nai nei kua pērā hoki o nā kaimahi o nā hinara. Hei tā Judith Collins, kāre whai take te ako reo Māori e nā mahita katoa no nā kura auraki. Hei tā Melissa Lee, kāre whai take te ako reo Māori te whakahua tika rānei nā kupu Māori e nā mahita no tā wāhi. He oi anei ke a Finian Galbraith, hei tauira I tā te minita e whai ana. My primary school helped a lot, and also I went to kōhanga in Paikakiriki, which helped a lot as well, and I think the way forward is to make it compulsory in primary schools. It is not that hard to learn a little bit of the Māori language and find out how to pronounce the words correctly. And people can learn just by listening. Ai, koina. Pea te Melbourne, te karere.